kumsa ka zgwa somru poriya daya boral to ma sengin vuin thenga arwang la roi chemni alo mai mithian lim padria piwa chanchin hi buina chuanin lo endon ta ila tin tuna arwang anda na hun san cheer of padria piwa pokan en ha lo donia tungem ni mithian lim padria piwa chni ta reng ni mithian lim padria piwa hi kumsa ka zria somriat pasari khanin italy khopakat Petrel China antia alopianga aming takchu Francesco Forgiani ania Francesco here in omi pa pakatuneya farnu pathumlai ane bok lo ne e zong anu le pa tachu anna buai thin le ma sengin an fa te tharau nun ero chu an lam chiangai lo Catholic zirtir na kaltangin pathian thu an hril reng thina chu chuan an nuna ngong run nei zelin Francesco phei chuanin pathian tana rongbola anun phum chu lan turin puithiam ni atum ta a ti chuanin har satna hrang apal tlang nuin kumsa ka zuwa som khanin Franciscan capuchin puithiam a nem nge anita a aming tharatan pio ati hi alputani puithiam maloni ta ka chuanin mitam zok ten Padre Pio, Father Pio tin an ko mai thina he hi aming be hrim hriamo ti tur khopin alular pui da bok kumsa ka chwa som panga a indo pui pakhat na alu thlen khanin ti luina a sipaya tang tura kawania ma sengin a hrisel na apan e mawangin reipo sipaya tang lovin kumsa ka chwa som par khanin in lama in en ko tura thon ho ani le ta ani Saint Anna Convent Foggia Padre Pio chuda ania ma sengin chu huna chuanin nan chi hrang atla bok le tho awangin thingtlang lam boruak tha hep turin San Giovanni Rotondo hun reilo te chung in en kol tur thon ani vani thla takin he mun hi angai ta view maya ti chuanin ho tu te rem ruan in he huna hianin athi ni thleng ngom ta a kumsanga pani zet aum dina ni chu vangin San Giovanni Rotondo hi home of Saint Padre Pio ti te poin nan soi thin damlai mithiang hlim September ni somni sak gwa som par khanin khen be sualem ma sual puana angai thak lain akut le ke awong velam le ading lam dar te chu ron na ta fakin thi hial ron chuak ta a ahan en chian chuanin stigmata i sual liam de kha alon reng mai he hi athei chin chu athupa ma sengin mi pui ma amma soitele sual puana angai thak chang te in alo lang lo thei si lo ti chuanin kum sang kha zuwa som pakwa hanni me chuanin stigmata ni hi mun rang alo dar tamai ani khovel lam thil le tharau lam thilawanga mu tum mai ba ka fin fia du wanga dam doi lam mi thiam chutin mai chu anena chuanin an ron phone khom tan ta a anena sual puana nei then khatela in an sual puan lo po a thei ni te in lo soya athinin Padre Pio chu athuna atanga kang te in an lo mu ve bok Vatican Bank hial lo thleng ta ama hu tum tu mi pui la ka ain thial filim theinan Padre Pio chu mi pui ma wal out takalang to lo turati ania tin stigmata po chu nan na wa mai nge pathian atanga thil mak lo thleng ti fia tura mi thiam te roi ani ta ngal bok ataksa hiam tele thisen lo chuak thin te chumi thiam ten uluk taka an en fia nu poin a ril fia na fum fe an the thei talwa te chuan ko khan poin thilmak stigmata nge ani ti aponta ani chuan Padre Pio po chu mi pui ma thu soile sual puana ngai satura phalna pek ani le ta a chumai ba ka po paya som pakhatna chuanin ring to mi pui de ne na Padre Pio chu tlowa ama a pathianin thiro pui tak ate chu vamu ve turin ati da zo khiala kumsang zgwa somli pasari khanin Father Carol Watchila anua pop chuan pol pani na poin Padre Pio hi vatlo in ko khenina anla choi moi tur thu alo varil lok nge pop pol paruk na po khanin Padre Pio stigmata hi mithiam te en fiatir non le in engma ren hel tur om lo thu in thu to pasiam ta ani ama tlom na nun le sa ko na nun chungnung bik tak ba ka tran pui ngai te ta na apen chona song te wang chuanin aming athan del na sa leya ni tin ama mutori mi pui tam tak an ro in tlar thina a then te phei chu ama ne na sual pona ne nge an do wangin zan lama te po an ria chil top mai thin
padre pia hian in dam lo de tan dam do in na honga kumsang chwa songa purukhanin mantran ani anua pop ne na hlan chongin tuna chuanin he dam do in lian zet mai hi Vatican in ain kol mek bok ahun nung le aboral nuwa thil thleng padre pia hi kumsang chwa somru pariat September ni somni pathum khanin aboral ta a avoina in khom na hianin mi nuai chuang te mek mai an pum khom kumsang ni pahnih chuan ni som purukhanin pop John Paul pahnih na chuanin mi thiang lima puanga akut ni atana thi ni September ni somni le pathum hi man mal ani kumsang ni le pariat March ni khanin mi thiang lim padre pia ruang chu aza na huna tang lak chua ania athia tang kumsam li set ral do ma sengin ala troi mi alo ani chu alu chi claim a chidawe ti mai lo chu athi laya ruang danang chi in alo lom ti in alak chu laya boi pui tu ten an soi ti chuanin chu thil mak tak mai chu reilo ti chuin khovel adeng chuak nga thoya chu ruang che theilo endu chuanin sanji bani rotondo khuwa mi pui asang sam te langon pung khoma ti chuanin mithin en thei tura da chua aloni ta ni sanjiavani rotondo a hianin mithiang lim padre pia riat rengnan biak in lian pui mai sakania he biak in nuaya hianin chapel siamin chapel ma chuanin mithiang lim padre pia ruang hi dathlang kuanga da ania adu apiang en thei tura siam anita ni katon riat ve kumsang hile som pariat khanin vani thlang takin India ramlama Francis kan Capuchin Paul how to Paul oni to kan provincial train tuna mithiang lim padre pio ruang dana hun santuario of padre pio a ongme Father Jose Fernandez chuanin a omna huna puiturin ka thian pa Father Rohan Miranda ne miron som ta lo maya ti chuanin chumi kum July tha chung chu puiturin kan kalta ani mithiang lim padre pio ruang roi theilo andana hun Sanctuary of Padre Pio hi June ni som thuma kan thenga July sapum hlum tap anrong do na pui ve tur kan ni Roma tanga ba sakal kan ni ya lade ma sengin kong a tha in bas chuan anwam boka a ha thlak da na ni deu eng poni seng kan thlen ni chu ha cho nan hun min pe ya chu hun ram changa la in a hun le ma vel fan nan kan mang ta a Sanjivani Rotondo khuwa mithiang lim Padre Pio ruang andan hun le a che vel hi Sanctuary of Padre Pio ti ania he mun hi azau angrenga fantham fe ani ama saberin alaili lai bera chuanin biak in hlui ve to takle Francis kan Capuchin pui thiam de chen na in zomin na oma he hi keini poina kan thlen na ani biak in hi Padre Pio hun lai ding to ni in he huna confession angai thlak lai le akar ola khen be isu ma atong try lai hianin stigmata po kha Padre Pio khanin adong ania biakin hnuai hianin museum le Padre Pio an phumna thla oma pui thiam de chen na lama ve thung chuanin Padre Pio pin dan lu thin te ana thona le athil hlui lo ang te von that na hun a oma mi te tlo thaya siam ani biakin hlui chaklam hitlang ania cross kong zona nuam takin nan siam chawa akha tokin mi ve va po anom ve reng bok biak in hian konsol zaw viang reng tak aneya api adewa chuanin dam doin lian set mai oma campus lian tok tak niin block eng mazat alo bok na thok tu te che na tu le dam lo te na tu nen in na tam khom mai he dam doin hi mithiang lim Padre Pio lo din kha aniya atir chuanin Francis kan Capuchin te enkol thin ni ma sengin tu na ero chuanin Vatican kuta aum to tuna hian katuk ratangin kala Sanjiavani Rotondo pada kan oma ani jatsu di hospital kan ya atanga thang de wa hianin biak in lian set mai om lea tua zol sang takani bok he biak in him thiang him Padre Pio min choya sakania
a chung le apol lama te chuanin mi tong trai le chol hadam hu turan om reng mai biakin hnuai a hianin mithiang lim padro pio ruang toi theilo an ti chu dartlang chanami puite mu thei tura da ania zan lama khar ani chung ti lo chu he huna hianin tlo tu an om reng thin Sanctuary of Padre Pio hitlo tu an tam thine ma wangin a huna om pui thiam te hi anin dai lo hle thina mi som hi chuang om ma sengin pon lam mi pui thiam an mani tran pui tur an zon bel reng thin ke ni po a huna kanom chung hianin kan ni tin na chu ma soile ring tu te intrem le na sacrament nei pui ania helai huna ron kal te sa ko thil le lo mal som sappo mun hia ain chokin kan nei thin bok Europe khomwal pui mai ni lo mun sang abik takin Asia le America atang puin tlo tu anun kal than hem thei hleya Philippines lam khi akha tokin anun lang le no thin bok tum khat po sual puan na ka ngai thak lai in Philippines lam mi mai chipakat thi sual puang in kan hena arun kala sual puan na kan zo fel nu chuan in euro thanem fe mai hi ka kuda chuan in ron hlanin Sanctuary of Padre Pio tan ani thu asoya kan ho tu te hne na lana pangai taka receipt la thap tura kati la chuanin aman mo thu le chu tiang ti hmang ani lo thu asoi boxia mak katin ka fakreu te sin o Padre Pio huna kom chung hianin ka buai ve hle thina chim tu mi puile na thokte anom reng awangin jing da ruk le achan ve tangin mas kan neya hei hidar kar khalle achan ve dan zela zan chenin pui thiam te chuanin kanin soi chok thin sual puanna jing dar ko tangin tlai dar nga thleng kan thuwa chhun chol kan nei zok ti mai lo chu kan ol man me thin lo kan hun o nei ve chuna chuanin Padre Pio pindan le athil hlui da khomna kan fangkual thina a pindan he kariana pindan bul mai om mani awangin a kha tokin katlo fo thin stigmata ane dona atong trai na mun khen be isu cross po kha kapindan atanga biak in kalna short kata oma chu wangin chu cross ma nge chuanin tong trai na hun tha po kanai tam pha le Padre Pio taksa troi thelo andan hi sual puan mun kan thunna bul mai ania hei po hi kha tokin kan tloreng thei bok biak in ba ka dam do in chapel sang dam lo de tan mas lan na hun kan nei thin boka dam lo tam tak lali su Krista thil ti thena chia a be se nei to te an mu chuanin an khongai thak lu thin hle tuna hian dariat le minute som nga pakhat ania rosary kan soidona Europe rama sa khuana atlangiam kanti ya amai ro chu hei rosary soitu ringot po in mian pum khom nem khop mai tuna hian San Giovanni Rotondo Padre Pio a mithiang lim Padre Pio a omna mun a kan oma mi arong kal khom supa kartin India piangin helai huna hianin rosary ahu hawa soina kan nei thina ta hianin kalkonga hian a thea thein mamati an kenga ti hianin solai tang sonin kan chananga chumin nuwa khulama biakin pakhat lama kan sukthang Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed. Nel secondo mistero luminoso si contempla il miracolo di Gesù all'inizio di
Ghana. Angel Mikael in Lana Sanctuary of Padre Pio Manarongona, Kanachun here in Parmala Magachian, Julian I left Fabrizio and Miron Tlola, Maya, Kanom Nabul Night, Hotel Sankang Vang Taka here in Ronsinga, a car talking Kanhun Ola Kanin Hotel Rentrin. Tin Aranpa Ngata Kumnan ni Ngot Sol Kalaa, Anikat Nachu, Toipui Kamakalin, Ani Nachu, San Giovanni Rotondo, a kilometer sumni Panga, Velega Angel Mikael in Lana Anti, Sanctuary of Saint Michael, the Archangel, Tlauturin Kankala, Alone Night Rain and Kaila Chuan Kalola Iron, Rang Low Mai, Juliana Tiandunin, Miron Tlo, Lauju Van Kainti Party Sin. Ansaidan Chuanin Kumzali, Somquakan, Sponto, Honachang, Pukatsuanin, Abompa, Atipova, Nasataka Azon Nua, Puka Hianin Avamuta. Abong chu puk lam hoin thingthi in alo mani ome chu puk la chu mi hringkal nan a khirviu mai sia bong pa labatan chuanin thal la han ka pa ma se chu thalmu chu puk lam abatlen nuwa aron le le in ama chu aron fu da zo ka achunga thil thlen dan maktilu tuk chu abial tu bishop ne na chuanin thilom dan avaril ngal fata bishop eroin engte wala alo ngai sak lo thum Masingin bong nei tupa hena thilmak athen nulak hianin bishop hena chuanin voitam tak angel Mikael chu aroin la tatlat mai chu puk chu Christian ten pathian an biaknan mangtu le chu tiang anga anti ani chuanin ring lo tu ten an be na lakata an hum him tu thu alo khila ti chuanin ahun le kalkongte siam thain bishop chuanin puka chuanin mai cham siam ta ani Hemin hu hianin Sponto chu ring lo tu Neapolitan Sovin an ron be chi ama chumitrum chuanin Angel Mikael chu rorin larin puk chung tlanga chuanin ngun nam ne na dinga Sponto lama tangin Neapolitan so chu abei veta ani refe anin be nuwa tlem zok ni ma sengin Sponto ho chu Angel Gabriel Zara an chakta a an mel ma chu an thatta vek mai ani Indonan chak chani Sponto ho chuanin Angel Mikael avangti an hrichianga chu wangin ring lo tu te an hne ni me ni riat chu Angel Mikael choi moina ni ya an mangta ani Pope Pius pangana khanin he thil thleng hi apong puya Pope Gelasius pakhana khanin puk ti chuang silofin biak in lian sep mai saktir ta a tuna he huni Congregation of Saint Michael the Archangel Paul in an kolme bok kan kalai hianin puk chunga chuanin ma san lo nei meka revak lo kan ha nu chuanin kan lut veta he puk hi amun ma an chei de ti mai lo chu engkim mai angai ngai la von thatania natural lam ngai na deutan chuanin tloman man hla tu takani Sanctuary of Saint Michael the Archangel kan tlo hriat ringnan hianin kong siro rosary athimala mani ming da theina chu kaleya Kathian de chuanin in hriat rengna tin aman min pek sak tatlata kalom le India makan ho hun ani to awangin kan rombo na chu khamlo de chung chuanin kan kal sanangaya August ni khat sang ni le song pariada San Giovanni Rotondo chu kan chu san veta a ka be se phak mi lovin chu da om father te chuanin kalom man vetan India ram ka ho na tu le ka du huna Italy ka kal le na tu ticket man min pe a alom du le